Verujem da bi neka nezvanična anketa koju bih sprovela pokazala da je suncokret namirnica koju najčešće koristimo gotovo svakodnevno. Način u vidu ulja. Sve ovo su vrste od kojih ja cedim domaće nerafinisano ulje. Kikiriki, lešnik, orah, lan, susam, pomenuti suncokret, badem i bundeva. Pored ovih namirnica, ono što nisam u prilici da cedim, a koristim redovno, je ulje od koštica grožđa i naravno maslinovo ulje. A u ovim džakovima se nalazi sirovina za posebnu vrstu ulja, a to je ulje od jezgra koštice šljive. Koštica šljive je nus proizvod prilikom čišćenja šljiva ili pravljenja rakije, a u stvari je dragocen izvor fenomenalnog vitamina B17. Ono što ja praktikujem već nekoliko sezona, to je da pravim ulje od ovog jezgra koštice, jer je leatril, odnosno vitamin B17, fenomenalan u borbi protiv malignih ćelija. Zbog toga je B17 neophodan ljudskom organizmu i u svetu se uglavnom dobija iz koštica kajsije, međutim mi smo šljivarski kraj, svi pravimo uglavnom svoju varijantu šljivovice rakije i zbog čega baciti, evo ovo je količina koju ja imam od prošle sezone. Najveći problem je kako u stvari izlupati ova jezgra zato što su dosta tvrda, ali ako imate strpljenja i radne snage, onda posle ceđenje je kao otprilike badema zato što je slično i dobija se 30 do 40% ulja na količinu suve materije. Ovo je jedan od mojih omiljenih aparata, to je aparat za ceđenje ulja. On ima nekoliko delova, ovo je glavna stvar. Izgleda kao tenka. Moćan aparat, inače vrlo lagan, ali ovo ovde čvrsto i sad ja to moram da učvrstim da mi ne bi ispadalo. Osim toga, tu je i posuda u koju se cedi ulje i sito kroz koje prolazi finije ulje, a ono što ostaje je puter. Još jedna posuda mi treba zato što osim ulja dobijamo i nešto što se može nazvati brašnom. Ali o tom potom. Danas ću napraviti nekoliko vrsta ulja i sve što treba je očišćeno. U ovom slučaju suncokret sipati gore, a ulje čekati dole. Znači, aparat je toliko jednostavan i zahvalan za upotrebu da je to prosto neverovatno. Dole ulje, napred suva materija, obezmašćena, brašno, suncokret. Idealno posle za kombinovanje, pravljenje raznih peciva. Prilike sedim i gledam šta se dešava, kad se koja posuda napuni, ispreznim i to je to. Suncokret je masna namirnica koja se brzo i lako cedi. Semenke sirove ulaze u ovo grotlo od mlina i tu se sve dešava, melje, dole izlazi ulje, a ovdje brašno. S obzirom da ovo brzo ide, dodajem novu količinu. I tako dok ne potrošim sve zalihe, odnosno onoliko koliko mi treba. Ovo ovde dole što se cedi je pravo plavo, zlato. Ono što je dobro kod ceđenja ulja je što nema ničega što se baca. Znači ovo
gore što ostane kao neka vrsta paste je u stvari puter, ovaj puter od suncokreta koji ću posle samo posoliti i koristiti kao bilo koji drugi puter. Dole naravno ulje, a brašno, evo koliko ga ispadne, on je super za kombinovanje. Umesto semenkica u zrnu dobijam po jednom trošku 3 stvari. Evo kako mašina radi, ona sve vreme u stvari cedi, pritiska i razdvaja ulje od suvog ostatka. Ono što sam u stvari htjela da pokažem je koja je razlika između kupovnog rafinisanog ulja i upravo ceđenog domaćeg ulja od iste vrste. Znači u pitanju je suncokretovo ulje, a evo koja je razlika. Ovo domaće ulje, osim što je mutno jer u sebi ima još zrnevlja suncokreta, je daleko drugačije boje, skoro zelene, a ovo kupovno rafinisano je potpuno providno, žuto i retko. Znači vodenasto je, a ovo je gusto. Močvarasto. Mislim, kupovno izgleda daleko lepše, ali je ovo daleko kvalitetnije. Znači, ovo je potpuno prirodno, samo suncokret, bez ikakvih aditiva. Ovde i ne znamo šta imamo od aditiva, jer ne piše. Piše samo šta je, koliko je nutritivna vrednost i to je to. A ovde tačno znamo šta smo iscedili i šta dobijamo. Tako da ako recimo pržite omlet jaja, ona će dobiti blago zelenkastu boju suncokretovog ulja, a ne kao ovo ovde. Takođe, kada se pere tiganj od domaćeg ulja, vrlo se lako spere, a ovo ovde ostaje kao da ima neku skramu, kao da je u pitanju naftni derivat, a ne prirodno biljno ulje. Još jedna vrlo važna stvar je miris. Miris suncokretovog sveže ceđenog ulja je potpuno očaravajuće za razliku od ovog kupovnog ulja koji ima specifičnu aromu koju svako ko je kupio i koristi može da prepozna, a koja nikakve veze nema sa suncokretom. To mi je samo bila želja da se vidi šta otprilike mi svakodnevno unosimo u svoj organizam i za kome, odnosno čemu treba dati prednost. Što se tiče isplativosti, od pola kilograma suncokreta sirovog dobija se evo jedna šolja ulja, znači negde oko 200-230 ml i dobija se značajna količina suncokretovog brašna. I najzad sipam u flašu koja je sterilisana i ohlađena. I ovo ulje čuvam u frižideru. Rezultat za današnje trosatne akcije: ulje lešnika, suncokreta, bundeve, lana, susama, kikirikija i jezgre koštice šljive, a kao sekundarni proizvodi tu su i brašno suncokreta, šljive, lešnika, bundeva i lan još uvek čekaju da budu spakovani. Ono što sam želela još je ulje jezgre koštice šljive koje prevenira pojavu kancera zbog visoke koncentracije vitamina B17. Ona deluje kao neka vrsta trojanskog konja kada se unese, zato što kancer obožava šećer i uzimajući glukozu iz vitamina B17 prosto neminovno uzima i cijanid koji se nalazi spakovan unutar ove glukoze. Samo je važno da se prilikom konzumiranja ove terapije ne koriste alternativni izvori šećera. Takođe, ovo ulje može da prevenira pojavu kancera, kao i ulje ili sirove koštice, recimo divlje kupine ili kajsije, ali i jabuke i kruške, na primjer. Ukus je blago gorak i ne treba preterivati sa uzimanjem, već kašika do 2 će biti dovoljno da začini i omekša salatu.
Ukus je blago gorak i tako je otkriven vitamin B17 kod gorkog badema, ali ima ga i u makadamiji. A što se tiče vrsta koje uspevaju kod nas, najčešće se uzima iz šljive ili kajsije. Još nešto, ulje lešnika ili oraha je fantastično za pravljenje kolača, naročito palačinki. Kada se umeša u testo ili njime podmaže tiganj, ne mora kasnije da se filuje lešnikom ili orasima, jer će aroma testa biti blago orašasta. Imaće fantastičan i miris i ukus.